Story ipat masang win lunggil ta in relax in anangai kinu hite share di haimilji po hite tun story chu anangai kit tau hite zana chungchol hla ahung va in awa achun duty ka pu namun ahin salin ahi duty post mun apat na sang hole ka vela an salva achun lunghel akhai pongle in ahi ka nahi 2500 high altitude na ka hi in ahi langzo si ki muthejin chol thawa achun munzo si asalva in mole lang ho chu ahoina aza chomhle in lunghel akai pongle in ahi lungsit pha chi sa ho atha abe in egel do sa kinin ahi pummei choijin duty posa lunga gelin kahin kho pha chi sa ho chu ka gelin kamit li ahung do lam kana ki het pha pon ahi kaloi ho khat duty ka pu hom pi khanin lunghel ta ka chu e hin muin sal ipilungim na ne ham tin e hin dongin kinjong lungim na kanei poye sartin ka don bonin ahi hinla kalungim het thim ji achun sir na duty pha jong ki chai de tai ruma ga ki choltan 18 ahi keijong pama lawa noi achun ka towin kapumme ka koma ka koijin pha chi sa ko ki theilo chu ka gelin ahi kahin khotu sim chu ka ngai ton chomhat ka towin ahi izat gela phachom de hi ta lo uzi achun keijong lunglit ka ki pen ka lunin room achun ka ki choltan ahi kazalna zal khuna chun kalumin phachi sa ho ki gelin ahi phachi sa ho chu hiti hi ahi jingka in kanun boilin thowin hiti channalum ham golan lai ta tin kalup na ponsil ahung kai jin ahi anjong kohon min tai ki thowin lang ki su thengin lowa ichi de he atin ahi insung den the ki hi jin lekha sim phat le lekha ki simin na to lai le na jong ki tonga chule lom jong ki zui jin ahi hiti chun insung gen thei ta in ahung ki kho kha in ahi mini bang kinei zo hi jong le nule pa in e bol pi kham kham achun ki pa na kinei jing in ahi insunga milai ki hi wangin to le tham langin atam zo hi kin ka tong ji in ahi thei chanin nule pa ki thu pi in chule alung dei hun lamin hin khoman di hi katu pi pen ahi husunga loile pai ho to lom ka kilom ji uwin ahi kumsi le ka kilom ji uwin class jong 789 bib kasim na lai ahin nunga agol hlang a jong kilabeb ti deham ki holing bib chu ka kilom ji uwin ahi nom jong ka sahle ji uwin ahi school ki khen pha le pung thuma pat punga ge lo tu ahi lo le changkong them lai jong le hitima chu ka kilom jiwin ahi hiti chun ka kilom jiwin hin kho chu nom ka sahle jiwin ahi kumle hla jong ahung chalin pha le ni jong ahung chalin ke jong kahung pi thling zep zep tan ahi te kha sim khat dinga exam sa pen metric exam chu ka hin zo tawin ahi result jong a awin kahung lo thling chu ka ki pa hlein ahi amonga insung gen thei te dinga insung mi ten gen thei ta in sorwa lo hlin na kinei hi insung mi dinga ki pawm ta chu ahi tai keizong alang khana mithling zep min ka ki gel tan tawma ga nei di jong ki gel thei thim tan ahi insung mi ten ki pa ve sa nan asa i tha pi uwin ahi insung gen thei jong le khonung khan khoding gel na in aban simbe lo the hi lo ji achun class 11 na dingin kaloi pa lal boy to ka chi hunin form ka kila hunin admit ka ki bol chai hun ta na hi mi banga chula school hoi ta achun ki kai zo pontin fi tam ta ta ki pi na ho a chula ki kai zo pontin ki bol zo lo de hin ka zo the be machun ka ki bolin kaloi pa in jong ke ki bol na achun ki bol tan a hi kaloi tampi kanei nan hinla lalboy hi ka best friend ahin chule ama dinga jong ke hi chuti bangma chu ka hi
hiti chun college kong kai pan huntan ka ki ngai hundan chu bas nga khom ji hunin ka chi khom ji hunin a hi ben siong thkhana ka tu khom hunin a hi ka absent khom ji hunin imazo si chu aphalam hile asilam hile ka kilung tu hun hle in a hi kloi palal bo in bai jingle chang phuna hung o eini lam kai na a loinung isim du he atin a hi kinjong bai henu te ho hin he sa ing kating jingka mata le hung tangi katin hiti chun ka ki hian hun tan a hi insung mi te ka he sa in mata in ka chi to tan a hi kloi palal boi te kho hi ki ho kho apana kilometer thuma gam sa a hi hiti chun nom ta in sun ni hlumin keizong loinung ka sim hunin changchu ka phut tawin a hi geithim ta in ka zo uvin keizong inlanga kile su telowin ka gi den ta na hi azingin college kaidingin kaloipan e hunga pa pai pai in keizong ka ki go in college sa ka chi hunin a hi kaloipa lal boy to hin ka ki tho le le ji hunin keiza to di om ting le zong le ama ahung konin hiti chun ka ki ngai lut na hun zong asang hle in a hi ka insung mi te le holai mi loi le pa in zong e he su ke uvin a hi keini ki ngai dan chu phatle ni kho ki heijingin class 11 jong ka chai hun tan 12 fa admit board part ahung hitan a hi hiti chun admission bolin ka chi hun tan a hi ka ki bol zo hunin lampi a hotel a nunga vet to gomin chau ka ne pa hunin a hi hiti chun in kong ki le hun tan a hi phatle ni kho chalin college kai pha na hitan a hi ni khat hi waiting se na gari ka nga hunin a hi mi zong atamin college kai diloi mi ama ama poina cha akimang chadinga gari nga atamin a hi hitia gari ka nga jing lai ta huna chun nunga me hloita no chet chet jing keini kai na college form chu a hin ke vonen gari bas nga ding hele kilom ta in kino deu ta in waiting set lang chu a hin zot kamu achun kawet nom war jing in a hi midang min awang ka hepon keigel dan in wang mijo simin in hoi in te kati in a hi agu in ka vezing tan a hi ka sei nunga anu chu keini in mo hun pha chun keini lang a hin zonin a hi keila ka nervous la jingin a hi keini koma ahungin he ulal boy nangni zongari nanga hun ham an tin a hi enge gari bus ka nga hun a hi tin kaloi pa lal boy in adon bun in a hi kaloi pan amin adongin chule itikamin le keini het ham tin adong ta na hi nunga anu chun adon bun in heu keimin hi hoiniaw a hin chule khokhat hi hune heu lal boy ni thla khana ho ina lana sa chu na thim wale aban ting jong le sakit loizo na kilomin na thim wale atin a hi a dan chu kaloi pa to hin khokhat hi wa kaloi pa hin a het lo zo dan a hi kinla hoiniaw chu kavet nom dan chu kalung a hlai hle in a hi hoiniaw hi class 6 asim lai za patna novadai za na kaidan a hin ten an zo a chu anule apan achuma do chu ade hin lo ji a chu ten azo zo a class 11 chu ina sim nante atia ale sol hun ta lo zong chu hoineu chun asein a hi suti hongdo ting zong le apu te en lang zo a ji dan chu asein a hi hiji a chu kaloi pa lal bo in a het lo dan a hi kakai naw college ta khat a hi chule kaloi pa to khat an hi kha khel kin in a hi hoineu hi keini sanga class khana anim zo chu kinjong kalung sit je chun kijen ka sama ma in a hi wangin kalung sit na hi kaloi pa ko ma zong ka seido pon a hi hoineu to ka ki wop ji ting leo ki phatlam na le za cha nan ka dim jing ji in a hi in ho mai zong le ka ki pa ji dan chu ka tha anom ji le in a hi hoineu to kaloi pa lal boy to ke chu kaung ki wop thingal uvin gari ka nga khom ji win koli song ka chi khom ji uvin a hi hoineu hi mi freng ta mi phata a hi in a hi pasal hon jong an ho ji ting leo kalung amo neu den jing ji in a hi koi ma het pi lovin kanagen thei pi ji le in a hi kaloi pa lal boy hi au te bangin
agialin chule keizong chu hitabang ma chuin agialin a hi hoinewin kalungsit na hi seilovin het thimpi henlang hinge atp thele katizi le na hi kalungsit mong hi ji achun ka ha ho ngambe jipon fonjing injong ka ho ngambe jipon a hi nikhat hi kuli suti hi nikhat na hin kaloi palal boy chu hoineu te na chi dingin katimin a hi kaloi pa jong anomin hoineu te na kachi hunta na hi hoineu nu anomin hungto huno naute ni atin keinin jong hoineu hoiza chi tam tin kadong hunin a hi hoineu nun hoineu noloi ho hunga hi o to na hin choi pi in tin aga season a hi ki phatlam sa he o boilin kilo mo wa le kainu wa na hung hun atin a hi e hin ho dan chu nidang to ki hi ka sa le na hi iti chun kulis kai thu po ka se uwin ka ki dai uwin hoineu nu le pa jong apha le na hi hoineu nu in boy na naw nu hun hi hin chingji huno angol walin ati na hi hinge henu kati hunin a hi kalung thimin koima ki piponte kati in a hi keini jong kong kile kit huntan a hi kamchinga ka sei do lo wangin kaloi pa in ka chen chu aven hoineu kalung sit dan chu a hetan a hi kinjong kalunggel kaloi pa ko ma abonin ka sejin damsunga in chen sim khompi dinga ka gel dan jong ka sejin chule hoineu kalung sit dan chu kangol tho jing tan a hi kaloi pa jong hiti chu hi le hel jing hite bai atin a hi nikhat hi ka changwa ka nawin kaloi pa in ki hel nante 80 hintin keini bo eida thahunin ama thilchom bolin akilep do ta na hi hoineu ko ma kinjong kalung sit dan kamuni apna kahin khomandan le simlai chapang aki hi ja neigel khil deham kati kit ji in a hi iji chun hoineu a hi theile nangjong nalunggel nei sei pi in tin ka sei tan hi hoineu in jong khonunga alung tup dan le aman jong ke ilung sit dan jong ase in a hi chule heu kilung sit jong le hen mi banga le khasim to kha sa po hi te tin hi ti chun kong kilung sit pan hun tan hi chule insung mi te lung deilam le khusung mi te vet tun thei ta ki cheng ding in jong ka ki tim hunin hi lungtup mol so ma sa hitin insung mi te knip na banga ki cheng ding in chapang cha ka hi hun wangin ka ki tip hunin hi hiti chun phat hung chi in 12 exam jong anai ta na hi le khasim langa ki ha bol je phat chu a hita na hi kloi pa lal boy ko ma jong ka sei ji in bai hoineu chu nei ne vet phat pi le ji o tin ka dai ji e kusung khat ma na hi hunin na hi hune ka ti ji e exam akipantan exam ni tingle aga akimu to zap ji bo chu aga akimu to zap ji bo chu ahin lekha simde tam ji achun hinla kijethhem tu mama ji in a hi pathin lungsit nin exam aki chaijin result nga to komin nule pa to le tham ka ki thu pg na hi hoineu jong hiti chun 12 akai ka in aman jong a in sunga anule apa to le thamin aki thu pg in a hi kuli sky lai banga nisia ki mutu na lo wangin fonin ka kyau jing hunin a hi na to le tham di atam ji achun ka ki mutu phat hunting le alung neu lo na dingin ka tim ji in a hi chule fona wang ka kheu ji hunin a hi so ta jong ka kheu ji hunin a hi insunga kanule pa in boy insung gen thei te ki hi ji in na dei banga le khasim na kisim sa zo pon na dama exam na pass le khasim to service hall kop jingtan part time ma tuition la jong bol tan atin a hi insung gen thei hi nangchunga khingam a hin nangin service mulechun insung gen theina them khat be kile tan ti atin a hi Indian Army Navy Air Force uniform service namule asunga ko na jong officer ki try thejin
amu zong atame tin ai til kho uvin a hi mi tu pi mi za ta zong na hung hi thei di a hi hoi ta hin kho na mana pathian ging puma hin kho naman jing phat le atin a hi kapa thu sei chu ka gel thu pi mo na asa amo thei zong a hi pon a hi amonga kapa hi agothan la ya sipai analung lut ta a hin insung gen thei ji a to le thama aboi jing ji a an kive man ji lo dan a hi kin zong ka loi pa lal boi zong ka ti min a hi le ama zong atha no min a hi hiti chun hoineu te na chi ta go min ka loi pa ko ma ka chi in kalunggel chu ka sejin hoineu ko ma zong kapa in asei ho chu ka sejin hoineu in zong apha e tin 18 khovin a hi exam result ahung awin kapasin kaloi pa lal boi to farsa khong hunin a hi hiti chun BSc admission ka bol hunin kaloi pa to masang banga kimutu kijing tawvin a hi bas nga akhom jiwin hoineu te changphuni changvoni ipina to hizong le ka ki tho jiwin a hi kain sung mi te hovin zong hoineu to ka ki ngai ka ki lungsit chu a hi su ke uvin a hi ei dei pi su ke uvin aphat sa su ke uvin a hi exam kilo thing chu hoineu nu le pan zong e ki pa pi le honin mabana zong panla jing dingin 18 kho hunin a hi hiti chun kin zong weng sunga chapang ho tuition kala in BSc sim to ka kom in a hi chule spy ki wedding in zong kaloi palal boy to ki go na ka nei hunin a hi jingka ale PT ka thlai ji hunin hoineu te kholanga chun ka thlai to ji hunin a hi kaloi palal boy zong ahung thlai ji in hoineu zong kha ve hung zau ji in morning walk ball atam ji le in a hi hiti chun jingka asi le ki go na ki nei ji na hi ni thla lang le tuition kala aji ji achun ni thla ale ki boy ji in leima khonga sipai ki vedi a hi tin thu su ong so in a hi khusunga yut ho in jong a bol nom a le a bol thei a hin tin khang tha ho het sa na hin nei uvin a hi jingka si le hoineu te khoge ki thlai ji chu ka ki sung tho tan a hi kaloi pa lal boi zong chuti ma chun ki gelin hoineu jingka working ahung ni tingle katha nom di set ji in na hi spike vet phat ahung hitan hoineu in heu hungwang phono chule lungneu lo dingin 18 kho win a hi mata alhun ngai a hi ji achun kaloi pa lal boi ahung gi su in azingin mata in kalung hun tan a hi running 1 mile 5:30 minute chu kazau hunin adang ho zong kazau hun tan a hi azingin medical boarding in eco kit uvin suni se sat noiza ki thlai chu lel hle in a hi insung mi te khe sa hunin azingin medical test ka bor uvin pathin lungsinin ka pa sun tan aban chu written a hin in kong kile hun tan a hi zan pung som khat langin kalung hunin kaloi pa zong agi den tan azingin anne zo vailangin kaloi pa lal boi zong akile to tan a hi written test awat chu Dimapur Rangna Pahar Army Camp a boarding in tan a hi written test bor phat na hung hi phanin written test boarding a kaloi pa to ka chi hun tan a hi Dimapur hotel a ka gi hunin azingin mata in written ka bol na dingmun chu kalung ka zone hun tan a hi hiti chun written test song kanjo hun tan ni hla in nai super zana hlai gari ho in khongkile kit hun tan jingka mata 3 am in kalung kit hun tan a hi kain kutian exam no mahinam tin ei dong win kinjong engi anum 19 ka don bun in a hi kaloi pa lalboi zong sun langin akile tan a hi hoineu ko ma sipai hung pang jing taleng sipai hung pang jing taleng ka ngai ji di dan ka tin hi le hoineu in zong pangbon pangzo lo ding tin e hin don binit ai e hin don punin hi na panjong le iba ilo di ham i thu di mai chula em tin hoineu te ina ka to hom win ka ki dai uvin hi bai nang dalung lut mo jiwala hi
amonga insung miten na sot lel ubon hilo lekha pata na sima ahoi jep na ki hor jong aphai itin kaloi pa lal boy chu ka dai jin hoineu injong adi e atin a hi kaloi pa hi among monga jong lunglut lo a hi chom khat zo ting le chun ki khen di ka hi tawin a hi xmas ong hlung tan keidinga jong aban la iti hin kho akiman akisei theilo ji achun anup na thei chanin kamangin a hi hoineu te kho azong ka ga chi jin a hi kaloi pa to ka hi uwin anom hle in a hi xmas hungki chailela training bola na chi de hitan tin hoineu injong e ngai ji dan thu chu a sei ji in a hi phale ni kho achalin keijong calling letter kila adingin ranga pahar e ko uwin ka chi in ka kila atan hi pasal khat hi nan dong manu jong ngai a umin a hi chule insung mi te jong ga da hla ding jong chu a ha hle in a hi adi in hoineu le kloi palal bo hi ka ngai di sen in a hi dihla khat hoineu te na ka chi hunin kloi pa to bai jingle thai bo hi tan ka chi na di jong bui hle jong le chun ga chi hi te tin kanai pa ta na hi hoineu jong 12 exam abol lai ta hin ama le khasim suboi langa aboi lai ta chu hi alang khana nangla second semester exam adinga na boi kin in hi jong le jingle thaya ki chi ta dinga tin ka chi hun ta na hi hoineu to alei tul wa hlawa noi achun ka to uwin ka ke lim uwin hi hoineu ke holo kho ka sa awar ji a na le khasim hun kan su boi jing a hi e niaw kilung si i hunin i tabang pha nin in pha hun jong ki sei thei pon a hi nako ma lai leng aching athim hungtamin tin na u kewang nei gel do jing o tin ka sei ji in he u lungneu hi in singsung mi phat sa jong hi hlun chula em mihim hin kho hi hitibi mi a hi e phat khat le ki khen di ngai khat to hi jong le he u nangdinga pangde jing ding ka hi chi te te din hi ji in training nan zo a nong do di khu ka nga le le tin e don bunin a hi ipi hele zanjong aso thim tan lekha ma asim nom kit hunding hi ji achun chibai kan bolin kongkile ta na hi kinwang second semester exam chu ka bol ta pon hi hiti chun training boarding in ka chi ta na hi insung mi te tauna eman pi uvin a hi loile pai insung mi ki ngai jong le khonung khan khoding gel nan ka kal song do ta na hi training center Madhya Pradesh ka bol uvin a hi basic training ka bolin a hi manipula mi nga lang ka hi uvin hi achun driver ka changa ka hin a hi ka fon ho zo siu e samit sa uvin insung mi te le loile pai to ki ho na dingin STDPCO akoi uvin a hi kalungsit pen hoi neu to jong ka ke ho ji ta po na hi STD chi na pha jong kanei manji po win a hi phat kanei be ji po win a hi STD a ka chi phat phat lewang hoi neu to ka ke ho ji in a hi kaloi pa lal boy jong ka ho ji in hinla training ha thowin pha jo si a aki boy thajing ji in a hi lunghel na pha jong akinei manji poi kitele kisei hilwal ponti hiti chun ha hle jong le basic training chu thagi jowin kan jowin lakhat suti khong do in a hi hoineu mel mukal ka nga lel hle in fun in pi pi uchun hoineu to in konglun ge fana ka ki ho hunin a hi ki ho lo na asot pha na chun ki hom thonan ka dim jing in a hi in ka hlunin azingin hoineu te na ka chi in kaloi pal lal boy jong ka pui pa in a hi hoineu jong kamu lo na asot thim ta azi achun ana pi hling chomin a hi hoi jong ahoi chom hle in a hi insung mi te to ka to hom win ka keho uvin anule pan jong eke pa pi hondan thu a sei hunin a hi chuna bana
dama basic kan zo thei zi chun na go thlang mong mong te tin ei dai hunin a hi ne thei ka chu hun chu cha to ka mewin mabana technical training gova a ka bol kit diu thu chu ka sejin a hi ka sein a hi ka lo sunga hoineu te na go thlang jong kholai lenga ahung ji thu ka zan go thlang hon college a jong hoineu a hel ji ta nu kaloi pa in a sejin a hi amonga hoineu hi mi hoi a hin hi mi mit la ta khat chu a hi hin kho ki tup ta amang a hi je achun min a dei theijin a hi ke jong training jong ki chai loi loi ki chai lo lai hi je achun ma cha ka gel thei di pon a hi hoineu ko ma nunga an hin go thlang hon na hel di mong a hin ho ka se di poi nang ke dinga na ki ta ji in tin kaloi pa lalbo in ei se ho chu ka sein a hi hoineu in jong he o hiti ho chu sei kham ka sa lo zia sei kham hi lo zia ima cha ka gel lo zia ka sei pi lo na hi in zole lungneu nan nei khana te ka ti ji hi ati na hi hiti chun phale ni kho a chalin ke jong gwa zonin ka chi ta na hi tima pula pana gwa ge trina ki to hlung ke chu lel au mong mong in a hi gwa ka hlun achun trina kona ka kuma chun trin ki thing bunga khun aki ki thing jing in a hi 4 days lang kito ahi in ahi gwa chu nom nam agam chu ite bang ham tin hoiniawin ehin dong ji in ahi gwa hi gamsa hin tui khang len pang ahi in yeho lang to itele phalbi jong umlo ahi tin kadon but ji in anom nai je kati ji in ahi training ka bor sungin khat ve suti ka hong do in ahi hoineu to jong nom ta in kilung sit hin kho kamang honin kakile kitan hi kilhalel ta ka kile ji chu ka gel ji le no mo ka se ji le na hi training ki zowa hi ta hen lang ki chiang jing le kati ji in hi trina to di ka ngap cha ta lo ji achun sumle pai ha jong le len na azo ka chi tan hi phat hong chalin in sung gen theina jong akile zip zip tan hi imajosi hi pathin lungsit na zara hi ti wang kasumil di pon hi hiti chun training josi kahin chai achun kahin khwa ki pa na khat chule nawa na khat kanei ta na hi alol thing mong mong in ka ki gelin hi kaloi pa lal boy in jong ba zo tan chule hoineu un jong ba asim ta na hi training zowa panin hoineu to jong nom ta in ka ki ho thei ta na hi chule kipa na mai cham ka sim uvin chini achun kipa in kangai lu chang to an kong ka khom vin a hi anom hla in a hi hiti chun hoineu to ka kilung sit na hunjong ade che jing ta na hi suti ka mu si le anom thei pen in hoineu to lungsit hin kho ka mang khom thlunin chule kaloi palal boy jong lekha ha sim ji hla in a hi hiti chun kilung to ta in hin kho ka mang jiwe ki ho loi thum chun hoineu to ke chen dingla graduate be ga zole ka ti ji achun a graduate zo chu ka nga in hi kaloi pa jong aki hambol na ga amun lol hina nei in hi ssc in ala aji ba level la officer amu thu kaza achun ka ki pa pi hla in hi aban last interview azong loling teding hi jong kakine pi hlen hi kila apha sin hoineu ngai na le singsung mi ngai nan hin kho kamang jingin hi zan khat hi kamang ano mo hlen hi jingka khong kha in kamang chu ka gel jing ta na hi dan nuiza na tong aki hi ji achun angai na bangin hiti chun ka kiwo do ki ta na hi le ka commander pawin ke chu high altitude 2000 lang above sea level la ho khat naga khel di hi atin a hi tu in chi in lang na pot ki go nin tin ei sol tai kaloi ho kol khat to ka hi in hi dan noi ja na tong aki hi ji achun akida thei pon a hi
suti ka pot lo na zong asot le tan hi chimun lang chu ka chi le ka mo hong su kit lo di chula ka hi in dala ki da theilo net zong om ji poi ati kit win a hi hoi neu to ka ki ho theilo ta zong chu ka gyal le ka da theilo ji pen chu a hi nop le da thu lo a hi ji achun ka chi tan khat ve le net na aki hol ji in la galmila a hi ji achun aki ha pot do ngam ti ji pon hi thali lang ka hung tan hoi neu ni ve hambo ka kyo pi kha in a hi abang le ama boy pen a hi ji in a hi keila duty po jing di chu a hi in a hi kin jong hoi neu chu ka ta san ji achun ka kyo lo na so hle ta wangin kalung neu di pon a hi zan hui khi ahung nun ji achun lunghel akai phung di set ji in a hi adap ji in von sata ta in bo ka ki von ji in a hi kamang jong anom be ji pon a hi ji achun kalungkel jong anom thei be ji pon a hi ko na sot tan 8 months lang a hi tan ji achun ka hial dingin mi khat hong tan a hi chule ke jong kong su tan hi kem thuna net ahung ding bo chu ka nga lel tan hi hoi neu o ka za lo na asot ta awar ji achun kalung bon a hel liwin a hi kem kathun achun commander pan suti itina chi diham na chi nom le jing le thai azong na chi the a hi atin chuji achun suti ka po lo na kum khat wala hi tai ticket ki ka thu de hi ji achun thai ni le ka chi de he ka tin thai ni adingin ka bol sa tai hoi neu ka kol le afan ofa au min a hi kalung adong hle in a hi avel vela ka kol wangin off akiti tizing in a hi kaloi palal boy ka kolin anla in a hi golpa nadam dam hinam na o ka za lo na zong aswa zap zinge kin zong golpa hoi neu ka kol le afan off akiti in ipiti ham ka ti le ipi boina anei ngam ham ka ti na hi le ka he e bai tin thudang e pat khomin a hi chule kan ko te jong ka kyo jiwin koiman hoi neu thu ka sei le thudang e pat khom jiwin a hi ji achun kalungkel anom be ta pon a hi ai wangin hoi neu ka ta san ji achun kalung anom dom ji in a hi kaloi palal boy koma thaini le kaung do ding hi tan tu chung wang hoi neu ka ki pui di tai kati in a hi iti chun ka ki dai hunin a hi kaloi palal boy in hungdo loyo by 80 in a hi konglun tan airport na ka in kutele kaloi palal boy in e na nga uvin a hi hoi neu wang azau pun a hi gari a in lang ka hin zone uvin kaloi palal boy zong calling letter amu a join a ball dibo awat thu zong sei tan hi ka ki pa pi hle in a hi hetman lovin in ka thung tawin a hi kaloi pa ka gi den sa tan a hi zanin kaloi palal boy in hoi neu thu in hoi ta in ei ho limpi in a hi kidang ka sawalin lunggel ji jong he theilovin ka ta na hi kaloi palal boy jin hiti hin a sejin bai hoi neu hi min a dei theijin kuli sile kusung jong le mi khulai lenga ain wa jong ahung ji in kin nang to na kilung sit na hun aki he jin min iti hel jong le nung chon pon te tin ka gelin a hi mi kita lo hi zale akitip na amil hitante ipi akho na umpoi numei ki wa na ham 80 migen thei dinga ba koima pangdet nom diham ke sanga hoizo phazo amu hitante tin ka don bun in a hi loile paiza ka ki vop jiwa in la hoineu lunggel jong katat mo thowe bai ati na hi ata azo wang ka hepoi ka thuza adanin hunama hlo dan uwa jong ka za in a hi tin kaloi pa lal boin jong aseibe kin in a hi kaloi pa in kituini ahung bol ni wa jong chun amai su hoi be poi bai kin jong gol ngai ta hi je achun chibai ka bolin wang pha in hoineu lunghel wali kaloi palin boi to lian khom lai uchu tunla nang mi phung chang king nei chu na hi ta jin kiliang khom thei ta hi in tin hungha pan mai jo hoineu tin avelin chibai ka bol kin in a hi
amazong imacha seidi hello khomin a ume ipiba ilo diuham pathin thilgun a hi maije na heulal boy tin a hin don bunin a hi ati zan khowa in lung ka gialin zana a sile chungchol hla kalung ahil sa di senin a hi kaloi palal boy a i mutan a hi hiti chun zan a sot wal tan ka kichol tan a hi jing a khongin jing ni so em sel chu keidin in wang anom di pon a hi nung ko kit thilo la nu chu kangai hle in a hi sunin kaloi palal boy to a kholang uwa garinia wachun ka kipoto huntan a hi kaloi pa in kute in eina lim uvin ka ki holim uvin a hi kaloi pa nu le panjong no mo asa hun hle in a hi sun langin hoineu te in kaga phahunin a hi nidang bangin to so talovin ka hungdo pai huntan a hi hoineu jinei chu amonga kata san thelo hi ainu kaga pha achun kata san mongmong tan hi lunghel nan ka dimin hlasit nan eilo dime hin kho chi sa lungsit pha chi sa chengho ka gele ka hin lai ana in a hi india nam sipai chu ka hin gam khat na dinga kipido ngal hang khat chu ka hi na hi hoineu ka chan lo hi ka gele pathin janggop lo gen thei khan khon atu lo hin te tin ka gelin a hi xmas kaman khom lai o kalen khom naw mun ho chun ei silung healthy in a hi kaloi palal boy to ka to khom hun pe nin hoineu nu ahung lut chu ka tat mo hle in a hi kinjong henu hung to wo ipithu hitam pengai chat na nei hamtin kaloi palal boy to ka dong hunin a hi hoineu nu in sun langa nangni chu ahung hune ati uvin ka lo pet a hi ji achu nom the ka sa lo ji a nom the ka sa lo ji a nom na lai hun diam ti a ka hung hi etin ei don bun hunin a hi len lunghelwal hi o nanaw hoineu hin kho hi a hi ti di a hi tai hoineu te hi jongle kholai za hung ji o atin ki phatlam nan adimin a hi amai so chu alung hlai mo tu hle na hi kinjong henu minom sa jong a hi we atiwin miwang pha hi chule em ibang ka kipa pg a henu tin ka don bun in a hi hoineu nu in lin nangho tabang gol hlang cha hi kinei le katiwale nalung gelwa le tin chomkhat atowin akile ta na hi azingin keizong ka kile su ta na hi lampi chu ka ven gari ka nga in a hi lungsit pha chi sa ho ka gel do in police kai lai za hoineu le kaloi pa ka tha ji lai pt ka por ji lai ho imazosi kalungin ahunglang in a hi hoineu mel khat vei be kimale kanom hle in a hi hungkile theila hi talo tin hoineu gen ka khan khon na to loham nam sipai ka khan kho hi lungmone di ka nei poi lungmone di tang hol di chula ka hitan ko ki kanum e lungsit pha chi sa ipikisei hen ki kel jongle akane dim lo hin kho chu a ha hle in a hi police kai lai za patna suti ka kile gi chu kalungin ahung langin lai dip dap aum hle in a hi kum so le phaponte ka tin ka gari ka kimanin ka kipat do kitan hi in ge thim ta in ka galungin a hi zanin cholha ong so kitan hi awa nuiza ka towin ka kingai tun imazosi hi kinti ha sat ji ahin pathin janggap lo ba aki jinge tin ka gele hi chinila cholhawa chu nidang sangin alam dang hle jinge keidingin zan asot tan karuma kalur in jingkhowa dingkal kanga lelin ka kithim imutan hi Lamlhunh Joulou lungsit aha te e katin hi tusim akichai tai tusim hi ingai no mule like share subscribe in the bor pi ki wo aban ananga jing u hite